Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Chief Executive Committee Barim Kakasils Autonomous District Council uba Titos Khan ubala job biang menta nagaseng United Democratic Party na Sora constituency uloong ba unsatip iya ka Jingtreikam ki MDC na Voice of the People Party ki badang job thamai Ynda lalong Dorbar. Uloong wat lagi MDC ka Voice of the People Party kidai ki badang job thamai lut baro ompat la banong AA Henry unsatip Ynda ki lawan ra ya ki rukom Treikam ki bathamai ha Dorbar. Ulay Ithuh baki MDC ka United Democratic Party kinsa syong jingyalang Lashai kasi ka arpunru terik menta ubenai ha Shillong. Ula pentip baka United Democratic Party bat kiway ki sengsan perthei kila ban syong ha kaliang persya namar ka Voice of the People Party kala job bun ki MDC kala la ban sensyar marway ya ka KHADC Henry ladadon ka jing syakhot kinsa ya kren. Shu ulapan pau baka jing job biang ka jong u ha kani ka election MDC nakaseng United Democratic Party kapin i baki patba ki long ki bastat ha baki jet biang ya u. Uba Titos Khan ula job ya u kertong ka Voice of the People Party uba John Thaba na Sora constituency da praspa Andrew Pulai vote. Watla ka UDP ka Shongjing yalang Lashai kasngi Henry Lasngothu ba ka UDP, NPP, HSPDP bat ki MDC Shimet kinhap ban syong hakaliang persya namar ka VPP ka yo marway hadu khanyo ngut ki MDC ka bamut bakalala ban sensyarhi ya ka KHADC. Kublai sahab. Kublai. Oi. Te sokaman ba pila on phai biang hakan election menta. Kublai shibun. Yang kecing kitbok bapi siang barem mentap on phai biang te mentang kwa banikan bat pi ka UDP ka terlang bat no menta kan ka district council pada syong ma te pin syong halang persaan ne pin lang bat ka VP ne pat ikran menta kami pada rai ada menta hoi pada lokutan kedua menta bahkan dulu parti kalau ayo dekat absolute majority tu hoi ke kam halai kan arai sebagainya terang kan hoi kuala dan pada kan dulu ke jingkot pada kata kan siapa kan hoi yang menta tu kam dan ini menta kembali suatu ba ka UDP NPP bat kiwai la suatu ban ke syong halang persaan position hoi Telah pinya kendo ki para MDC kan don ke Japan baik. Lashai. Baru ki tang UDP na buat ki way ro na. Yang ini Ïakynduh suara UDP. Hoi. Sampai tak. Hoi. Kenyat bat itu samar PP dai MDC bal arem bat tang ma pihi ba on pai biang. Ke jing ijong pi na nesh kemat ya ka konsil na magi bon ke berang thamai. Rata yang empat nang om ni saya kerja session dalam kumno. Hoi. Yang mentah dengan batai kumno. Hoi. Kalau berok kita semai saya kerja. Hoi. Session dah long dah. Hoi. Dah long session telah itu kan. Hoi. Dia polisi dalam tanda ni polisi kepentingan dah. Hoi. Saya kerja kan. Hoi. Kenyat long P1 pai biang trai ke panlong ki pajba ki pan pai biang kumlo ki ong pajba ki ong P po sora namar P la job biang ke MDC election entah Kalau tu kepentingan itu start dari pajak hoi budget ya wan budget tengah indai tengah mau mixman hoi budget itu nong yalam hoi pada kerja attachment dengan pajak pada kerja itu pajak hoi namar ngi haki hangne khanta ma shlong kapsor ngi isar pra ya chung consider P pajba kidan jide P ngamot ba ka don ka jinga par kendian chate kan ni kapedi bagi pajak start ni start no wah start ni tingi no nong yalam no mixman budget hoi namta ka UDP pat ni kwa ban kelan nong balik ka kamhiar ka UDP mentang ne nak ikadaw na yang pentingnya ke UDP kadi kata ni kadi kan air pra hoi sebab banyak kelen hoi anak kalian ke NPP ru mentaki
Tuan kia dan lagi jom ibu ia election lagi. Hoi. Ada. Tika nang cakmat nam ta ka kunsi ber kerja bendera ke ai ba pin le nang cakmat. Kamu jangan kalau bah. Ni kau kamu nomi kemat buat kita bah selajit tengah habdan kat betul. Hoi. Pindah penklainnya ke UDP apa je lam jong pi. Oh, nampak kelam. Hoi. Nampak kelam tu show nang ni kemat. Hoi. Oh, The commission buat Titos cakap por jong pi ni sekali biang Lashai piong ke meeting. dah. Commission